habo kugira ngo district ya Kyenjojo inenganda nyingi. Minisita Baryomunsi abashabire kwatana sababane benda kutungura district ya Kyenjojo nuko no kubashaba kuhinga bihingwe biri kurugame bintu ebitari kukoresebwa kucendeza hamihendo y'ebintu. Rebe ko mwana wa Ruhanga mutije ko yahuramu omadini go kuturya owendi yatureta edine zitukushoma tezikashwana ebirande zitukurugamu tezikashwana emishishe yitwine terikushwana koga twena turya abana ba Ruhanga ruhanuya sebo mukamanje hano Kyenjojo turi abo kubanza abirite kare hango kandi rikwera kuronje munonga mwani mugabembe ya president yagambire amachanda sunflower soya bean yekuhamwe ijoiro njya mu gitwere cyo bwinji bw'umuya wawagenzere sebo uhandikire minisitiri kwatwaho byo Kyenjojo bakanshabe imbe bari kumara. Owen Ayebare oriyo muhezo wa mukuru w'entebe ya katana habwa district ya Kyenjojo kandobire nasima Ayebare Ruhanga habwe byamukorire tubankunde agabandi yasigabana y'ubururu mwe bari kunkunda eje yone yaberanoha ari Ruhanga nyewe tindi mulisa ngo nyinende nyewe tindi mulisa wembuzo bo wende chonka mukama mpira magezi gandiko kubasa gukora kakora sente Nora Owen is a lead of late in a local church. Twabamisa kuno kuterera abakazi okujombera program ya parish development model. Okuba government program yenye giresire okurakuranyiza abakazi. Omuganda nkaga omnyishengero wishaza rya Mwenge South Donald Kataruhwa arjireyo yahiga bakurustayo bo mu district ya Kyenjojo okukorana manu bakarwana sobworo. Ebyabagambira rukayama batigana nkaga okushakare kanisa ya St Mary's Mabare Church of Uganda omurimbare town council mu district ya Kyenjojo. Indirira abantu bambala abantu ba Mwenge kuongera kukora na amani muno increasing income rundi kuongeza ebentasha makagabo aha mukoro gukushakare kaneseji sente zirukwingana miliyoni 8.7 nizo shoroziwe kandi abakurustayo ba Mabare kibakisimire Ruhanga. Nzima Honorable Donald Katariwa mama wa bana Honorable Faithful MP wa Kyenjojo district na kustayenywe na ba St Mary's Mbale parish aba fundraising ya mani munitukozere kino Obwire no kutusibaza kandi kinsa cya Ruhanga kandi tuberekita kuzoka gasha kwa Daniel Bingana.